Assalamu alaikum. Welcome dear students on e-learning Pashto online learning platform. In our today's special class of vocabulary, we are going to have the part 6 of the ongoing word series. And this is particularly designed for coaching spoken English. These are the words that can really help you in order to boost your spoken English. So make sure you have all these words and make sure you can practically make examples and use all these words in a perfect way in sentences. So I'm not taking your time any longer, so getting started and taking on all these words that we have for today's class. Razu the nanurazi the vocabulary zangade video ki the nanurazi aga top las لغاتونه اخلو کوم چې د speaking لپاره ډیر اړین دي. Razu شروع. Okay guys, the first word of the day is hilarious. Hilarious means extremely amusing and entertaining. Hilarious means خندون کې یعنی ډیر زیات مسخره کوون کې funny هم ویل کېږي. خو hilarious یعنی یو کله چې یو چیز یا یو څوک ډیر خندون کې اوسي نو hilarious کاروي. پشپا I hate tears, they are hilarious. وایي دا د اوښکو نه نفرت کوم داسې رشخند یا خندون کې دی. Make a hilarious sentence. Can you? The second word of the day is resilience. Resilience. Resilience means the capacity to recover quickly from difficulties. Resilience mana مقاومت, ټینګار, اصرار یا استقامت ته ویل کېږي. کله چې یو سخت ستونزو مشکلاتو سره تاسې هغه مقاومت کوئ دې ته resilience ویل کېږي. She is a resilient girl. She won't be unhappy for long. هغه چې دا یو ډیر resilient انجلی ده. resilient معنا مقاومت کړه یعنی خارقه انجلی ده. هغه به د ډیر وخت لپاره خپه پاتې نشي. So make a sentence about yourself describing your resilience. Next is accomplice. Accomplice means partner in some crime. د جرم ملګری ته ویل کېږي. همکار یا ملګری خو چې کله په یو غلط کار کې په یو جرم کې تاسو سره همکار اوسي accomplice ویل کېږي. Rizwan was an accomplice in the murder of Anil. د Anil په مرګ کې رضوان یو همکار یا شریک و یعنی د قتل جرم کې. Describe your dream crime and tag your accomplice. Next is confident. Confident means reliable, someone whom one shares a secret. د اعتماد وړ باوري یا هغه چا سره چې ته خپل راز نیاز لري دا کس ته ویل کېږي confident. Zain is my confidant and I can trust her blindly. Zain چې دی یعنی زما د اعتماد وړ شخص ده او زه هغه باندې مطلب پټو سترګو باور کولی شم. Tag your confident. Who is your confident? Talk about him or her. Next we have is yearn. Yearn means to long, have earnest desire. یعنی ارزو یا شوق لرل یو څه د ډېر وخت راهیسې غوښتل ارزو کول د yearn ویل کېدی شي. Right? I'm yearning to see my new PM. یعنی زه ارزو یا شوق لیواله یم چې خپل نوی PM یا هم Prime Minister وزیر وګورم. What are you yearning for? تاسې څه ته په ارزو یا هم. We have blackmail. Blackmail means ask money from a person in return for not revealing information or their secrets. د یو چا نه د بدنامولو په تور پیسې غوښتل یعنی یو چا ته وایي ته ماته دومره اندازه مقدار پیسې راکړې که نه دا کار کوم ستا دغه راز افشا کوم. دې ته ویل کېږي blackmailing یا blackmail as a verb. Reckless behavior made him an easy target for blackmail. یعنی دا بیغوره رویه کردار هغه څه چې د بلیکمیل لپاره هغه یو ښه هدف وګرځېده. Next we have glamour. Glamour means جذابیت, زړه راښکونکې, attractive or exciting quality that makes people or things appealing.
glamour. The glamour of being an explorer یعنی د explorer یا تلاش کیدونکي یا د ګرځندوی هغه جذابیت راکونکي برخه. Talk about it. Make a sentence. Next we have backroom deal. Backroom deal. A backroom deal is an agreement or decision that is made without the public knowing about it. د پټو دروازو تر شا معامله. کله چې داسې یو فیصله خبر یا موضوعات رامنځته شي چې هغه نه پبلک یا عوام خبر نه اوسي, this is called backroom deal. The backroom deal between Japan and the US have obviously stalled the implementation. د پردو تر شا هغه معاملې د جاپان او US په کار ډول سره دغه عمل کېدنه د دې کار ودرولي. Next we have mesmerize. Mesmerize means حق پک کول, یو څوک حیرانه کول, یعنی په ډیر زیات تعجب کې اچول. Attract strongly or hypnotize. I'm really sorry. Hypnotize. Hypnotize یا attract strongly یو څوک ډیر زیات حیرانه کول د mesmerize ویل کېږي. The view of black monkey brought by the government of India is mesmerizing. دغه د black monkey هغه منظره چې د هندوستان حکومت له خوا نه چې مخ ته راوړل شوی ډیر حیرانونکی یا حق پک کوونکی یو ډیر عجیب. We have introvert. Introvert means a shy person. شرمنده هغه کس چې کم جرأت ته اوسي, خبرې نشي کوي, ډیر ډارن غوندې اوسي د خبرو له نګاه نه. That's called introvert. خلکو سره روابط نه ساتي, like doesn't like being in the public, like kind of not social. That's called introvert. Modi ji is an introvert person. Modi ji نه دا یو introvert دی, یعنی یو شرمنده کم جرأت کس دی. Tag your introvert friend. Next we have solitude. Solitude means tanhai, یوازیوالی, the state of being alone. هغه حالت ته ویل کېږي چې ته تنهایی یا یوازې دی, د solitude ویل کېږي. Ode to solitude is written by Wordsworth. د Ode نه نیولې تر solitude یا تنهایی نه دا لیکل شوي دی Wordsworth. I like spending time in solitude because I can very carefully think about the creation of the entire universe. So tag your friends who loves solitude or who loves being in solitude. Next we have linguist. Linguist means one who knows many languages or the root of a language. ژبو ته ویل کېږي څوک چې ډېر ژبې یا د یو ژبې هغه بنیادي څیزونه باندې پوهېږي, ټول مهمو نقاطو باندې دې ته ویل کېږي linguist. Raja Ram Mohan Roy was a linguist. دا کس چې ووایي دا یو linguist و, ژبپوه و. Which languages do you know? These were the top 10 words of the day. I hope guys you've watched the video. Try to make example for each of the words that you've just studied. Until I join you in the class, it's goodbye and see you all.